Okay, okay. Lensizwa ke ithi ukufika kwabantu bakwaNdlovu kwaZulu bafika ngesikhathi kusabusa ilembe. Kwasho ukuthi ke kale kathi ilembe lalithi lohlaselwa oSuthu lashawa inkungu enzima. AbeSuthu babashaya ngamatshe-ke amabutho kaShaka. Kusho ukuthi wehleze ehluleka kushaka ukuhluleka kushaya abeSuthu. Wasecabanga-ke isuku lokuthi-ke akubanjwe at least umuntu oyedwa noma lenyanga yabo because wa-suspect ukuthi khona lo muthi abashaya ngawo onzima. Wasethi akubanjwe umuntu oyedwa-ke or kubanjwe lenyanga eyenzela labantu umuthi. Ngenhlanhla kwase kubanjwe umuntu oyedwa-ke hhayi inyanga owajeziswa-ke wase egcine ekhiphe inyanga wakhipha ama-details wonke. Iyahanjwa-ke yalandwa-ke inyanga le yayihlala emgedeni. Wamlanda-ke uShaka-ke lo nyanga wayelanda uhlala naye-ke kuthiwa-ke wasemtholela intombi-ke esindala. Yabe-ke le ndoda le inyanga le yasithola-ke ingane yomfana abayiqamba yaqanjwa ukuthi uTholudala ngoba kuthiwa naye le ntombi abamtholele kwakuyintombi eyayisindala and futhi ngathi yayingaphilile kahle nasekhanda. So kwase kuthiwa ingane-ke yaba uTholudala. Ilapho-ke and then-ke amadodana kaTholudala kwaba-ke uMpongo kwaba amadodana kaTholudala kwaba uZingelwayo, uMpongo, uMalungu, uMdingi kanjalo kanjalo. And then yase ibala oMagujwa noSimelane noMkhandela basenquthu futhi oNdlovu. Yasibala futhi okay yeah ibala lawo madodana nayigcine lo ogcine khona impela kuMdingi. So ukulamana-ke noma iy'thakazelo zithi Ndlovu, Tholudala, Msuthu, Gatsheni, Boyabenyathi kanjalo-ke. Impongo kaZingelwayo, wena kaSibongosini esingaphathwa abafokazana, wena uTholudala phakathi koNkosi Magujwa la ngafela khona. Mese kuza la usho khona futhi ukuthi manje usexhuma-ke manje yena-ke i-head yefamily yakhe uNcaphayi kanjalo kanjalo kanjalo. Ya usehla nesihlahla sakhe-ke manje-ke uyeke lona-ke. Kwase kufika nala angathini kuze kufika kobabamkhulu bakhe nokwabakhe impela nezinye-ke iy'hlobo abasondelene nazo. Kodwa nje uma ngabe uyisusa phezulu into eyodwa kuhluka la le iqala khona ezithi Mpongo kaZingelwayo, wena kaSibongosini iqala lapho kumehluko as compared to yale ekhaya, as compared to any other yabanye abakhona. Ngoba la uqala usuyishaya mhlambe nami ngamele ngiqale ngixhume ngokhokho ngize ngifike kubaba. Uyayibona le nto. Yeah. Nalapho futhi ngiyayivuma njengoba ngiyivuma nje ukuthi ukufika oBoyabenyathi nani nani bangena lapho ngoba phela uBoyabenyathi akusona isibongo. uBoyabenyathi sisho esasishiwo ngawe ngento iyona. Inyosi uTholudala wakwaNdlovu inyosi kaSenza ngakhona okusho ukuthi oNdlovu badala uma ngabe ayeyinyosi kaSenza ngakhona. Kusho ukuthi ephila ngalezo y'khathi uma ngabe wekwazi ukumhasha ngaleza y'khathi lezi. Angazi noma ubaba unayo i-information nje ngaye
angithi ke phela anginjoba ngisho ukuthi uma ufaka otholudala njengoba uyabona lapho umlando unawo nayo inkunzi leyakithi njengoba isho ukuthi ukutholakala ngoba phela uzingelwayo akazange yena abe lapha kaZulu angithi umbongo kaZingelayo waba lapha ngoba bevela uShaka lokho ukuthi uShaka wayewafuna amalunga kaNdlovu waphela wayefuna izinkomo nezinkabi zakaNdlovu ezazikhona ngaso sikhathi ezazizinhloba babefuyile labantu okuyikona ukuthi uqinisile nalapho futhi ukuthi umbongo ukuba ukuze abe lapha njengoba kusho ukuthi babefuyile abangesayithi asazidla inkomo zikaMbongo uShaka abangesazidli wabanikile khuzane neinkomo zabo indawo neinkomo zabo nemfuyo yabo wathi hayi usale uqhubeke uma ubuyela koTholudala usubuyela phakathi kwabo-ke lapho usubuyela kuNdlovu yokezala uGatsheni engicabanga ukuthi uTholudala uphakathi kaGatsheni uyayibona lona ngoba phela uma ngabe inkosi yayifuna ukuthi ithole lento eyayifuna kuleso sizwe yayifika ibamba umuntu okuyena uhlakaniphile uyayibona lona ngoba phela uNdlovu uMpongo laphana ube eseba inkosi yakaNdlovu angithi waba inkosi yakaNdlovu ngokuthi uShaka wayebhizi ekhula efuna ukubumba isizwe sakaZulu usenza ngakhona sevele sekhona usenza ngakhona uyena owamukela abantu abaningi uyena futhi ngoba wayezalwa intokazi eyayihlakaniphile uyena owaba nabantu abaningi ababanene negalelo uTholudala lungena njengoba ngiye ngasho ngathi mina khona lento ababeyibiza kudala bethi utshodola la kwaganiselwa oyedwa kaNdlovu waganisela intombi endala lapho-ke la ngifike ngihloleke khona ukuthi ngoba uMpongo waganisela uMamhlongo yayibona lona nabanye ngoba inkosi yengabi namakhosikazi nga-1 kwaba amakhosikazi nga-2 nga-3 nga-4 uTholudala-ke ngicabanga ukuthi mina wayezalwa omunye walamakhosi ayengaphambi kaMpongo uyayibona lona ukuze azathathwe azobekwa ukuthi akathi mekhula akhuliswe usenza ngakhona ngoba phela ngaso sikhathi isizwe sakaZulu sasengabi khona kwakuthathwa sibongo njengoba bonke bekhona oZwide obani omacingwane obani babekhona ngaleso sikhathi uZulu wakhiwa yizo zonke lezi zibongo noNdlovu uyangena-ke la ngasikhathi esesakha uShaka esewakha uZulu base bekhona bonke labantu sebengaphakathi kazo kwaphinda kwasuka ney'gige ney'shukela behlehlake uTholudala likhona ukuthi angikwazi ukuhlanganisa kahle ukuthi uTholudala lakwaNdlovu laze lwaba inyosi kanjani uyayibona lona ngoba phela uma ubala uTholudala ungaphambili kaMpongo uMpongo naye ufike uShaka ewumfana angithi usenza ngakhona njengoba bethu omacingwane ngeke thina sikhonze umfana ngoba babebona ukuthi bafuna lo mfana ufuna ukuthatha izibongo zabo ufuna uqeda ngezibongo zabo uthi bonke abantu abakaZulu bethi wena cha ngeke sikwenze lokho umfana ngeke kwawuMpongo kuphela uthi cha kulungile mina ngizohamba na wisilo sami ngizohamba nami noma umfana ngikhule noyihlo mina osekusho kona ukuthi uTholudala ke wayesevele sekho uyabona ngoba mina ngikhule kuyihlo ubaba wakho emdala kunathi kodwa thina sibe khona ngaphansi kababa wakho ngicabanga ukuthi lapho uMpongo la eyibambe khona impela endaweni efanele ngoba lokho ukuthi uShaka wayethi mefika lapha nezintabeni phezulu athola ukuthi ngendlela ababe nokuchule ngayo abantu bakaNdlovu babe nokuchule ngalendlela ukuthi wayengakwazi babevele bahambe bayoyimela la beyimele khona sebeqoqile baqeda benza yonke into ngoba behlala endaweni enamatshe vele imigede yabo nje enamatshe kwamatshe wodwa futhi mabeza abantu bakaZulu bezofuna lezi inkomo izibutho wayithuma ibutho vele lidilizwe ngamatshe